Hello friends, ani channel jotono lamsogo Tpsc LD assistant ni answer ki roila han tak 3 July 2022 exam angmani bo answer ki rola ha hinge nirok ni answer ki check hagi nai manai kaisa ke nirok nai gi nai ledi question paper na ge bomo cha saya haige nirok nai ge ano comment khaige bu salai di nirone score pusuk ang haige jotone siwani bagai hinge nirok ani channel katal ko subscribe khaye ko tong hange subscribe khaige bu tong lodi ang haige katal toy pro update of pro nirok bu je pro ne siwi tongani bagai chakri ni notification katal chok paila ha hinge te interview bo pro nai bo haironi bagai bu roi ronai hinge nirok amno ta LD assistant ni no nai ni lady hinge nironi question paper series booklet series ni tongmani English subject ni ro hinge question number 1 ni hinge answer correct hinge C hinge 2 ni hinge A bu haike oro nirok nai ni lady hinge nirok amno answer kino PDF na gani hinge amogo manai ani telegram channel hayake WhatsApp group rogo nirok join khaila hange manai hinge oro kaisa nemo paila ha hinge tak question or jaga bobu set or jaga A ni hinge tak GK ni English ni go hinge jotone A ni mang angta hinge tak GK current affairs bo haini hinge A B C bo haike angnai hinge tak GK current affairs ni or jaga question ni hinge booklet series ni hinge A ni go tabo nirok nai ni ledi hinge nirok hayake PDF na liya jadang la hange nirok jon khai na ya hinge omono bathak rogoi video nirok bathak rogoi naige bomo saya nai ledi ta hinge tabo ke B ni hinge amake booklet B hinge or jaga ni bomo saya bo haike nirok nai nai manai ta hinge angni rono srasa ke bathage tong nai niro naithok naijat haini bagai hinge tabo B hinge tabo C ni no nailai nai C ni hinge or jaga bono bo kisa bathake nirok naiga ni naithok naijat haini bagai kisa bathake tong naita or jaga 1 ni hinge D 2 ni hinge C 3 ni hinge D bo haiba mangta hinge bomo saya nai ledi hinge tabo ke question or tabo series number hinge D ni hinge or jaga ni rok bono nai ledi hinge asungno jotono hambai ani channel bai je phone kerengai tong ladi